Bwana asifiwe. Ngiye gutanga programme nimara ndamumpagarara kugeza inyenyeri gucya irashe mu gatondo karekare. Niko ngiye kubikora. Nimba tugeza saa moya, nimba ari saa 12, nimba ari saa 2, nimba ari saa 3. Kugeza igihe jewe mbahagarikira. Aba mama tubakomera amashimeshi cyane. Imana ibagirire neza. Nyabitanga nasigare asenga isengesho rito, ariko twakomera abana ba mama amashiye. Imana ibagirire neza. Kandi bibaye byiza ko nabo bagabanye mu materaniro. Abajene twakoze mu makorari, twakoze mu maministeri, twakoze mu bintu bitandukanye. Ariko umumama waje kuva saa 4 akabagejeje saa 11 yicaye mu ntebe. Yeme Imana ishime ko mubonye akanya namwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka twongere dukomere Imana amashi. Hanyuma tugiye gutarama twamo dushiramo umukunga dusenge, dushiremo umukunga dusenge kugeza bukeye mu gitondo. Kandi wewe ndanyuzwe yatashe guhera ubu nyene mpagaze hano kugeza nkubwiye ngo wicare tiyagira umuntu gukura kuri senti. Wanyumvise? Tiyagira umuntu gukura kuri senti nkeretse jewe mbivuge. Ubundi muntu wo hijya ngo ari uko ngo atanze programme ntibibaho. Kera tukibiriye iwacu ruguru tukaja twaragiye inka tukaja ni radio. Hari indirimbo twakaza, hari amasaha yabaga y'indirimbo zizasabwe. Harababikurikiranye. Indirimbo zizasabwe. Hari amasaha yahabaga ya saa 8 abantu baruhutse, kandi wumvaga no ku radio bavuga ngo abantu bari muri pause, bagashira mu turirimbo tworoheje kubera kuko abantu bari muri pause. Hari abacuranzi bo gucuranga igihe ca pause, hari abacuranzi bo gucuranga igihe abantu babyuse mu gatondo karekare, hari nabo gucuranga saa 6, hakaba nabandi bo gucuranga uko hari wontesheje agaciro. Uko niko kuri. Habe n'abaririmbyi, hari abaririmbyi bo kuririmba mu bitaramo, hari abaririmbyi bo kuririmba nuko mu bihe bitandukanye. Anyere ndishura